duhamagaza abantu tutabajije Imana, kuzana abadiyakoni ukajya kuzana ngo agira umugabo hanze, ngo afite umugabo hanze, umwe ni nyirasenge, nyirasenge ni umudiyakoni, umucuranzi ni muramu we. Ababyeyi ba none abagabo ba none, ayumbe ba none, abashumba ba none, kubita abamama n'abakazana. Muraseka ko muraseka, muzaho tugeze. Avuga ngo nzobatwara utuntu dutoya bataza baha agaciro, ariko tugira Imana mu nzu y'Imana. Utwo nitwo nzobatwara, nzoba mbashobo, nzoba mbafasha. Ngo yaricaye atwaye bari abantu, ngo yabatwaye mu byiciro bitatu, ba Nebukadinezari n'abandi n'inka n'abaturage, ngo yabatwaye mu byiciro bitatu. Ngo arabitegereza, abitegereje ngo arebye ubwenge bagiraga. Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa mbere. Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa kabiri ariho duhera. Uwiteka Nyiringabo avuze ngo nibutse ibyo Abameleki bagiriye Abisiraheli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye Abameleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, tuzabababarire, ahubwo uzice abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka n'inka n'intama n'ingamiya n'indogobe. Amen. Sema amen. Uganira ijambo rivuga ngo kumvira Imana. Kumvira iki? Kumvira Imana. Isi ya none ifite ikibazo kubera kuba mu buzima butumvira. Tumvira Imana. Torero rya none, torero rya none tidufite ikibazo c'amakanisa menshi ko abantu bari mu kubivuga. Oya, dufite ikibazo c'abakristo batumvira Imana. C'abakristo bagira gute? Batumvira Imana. Iryo jambo tugira gute? Tugane Imana yabanye n'Abanyesiraheli, irababwira ngo mw'Abanyesiraheli. Mu gitabo cya Hoseya Bibiliya ivuga ngo Isiraheli ngo ni umugore wanje. Imana yirahira yonyine ubwayo ikavuga ngo Isiraheli uri umugore wanje, kubera urukundo Imana yakundaga Isiraheli. Isiraheli yabayeho igira abami, yabayeho igihe kimwe iyoborwa n'abahanuzi. Imana ikavuga ngo izogenda gutya na gutya, ngo burya baravuga ngo oya, turashaka twebwe dukeneye umwami, soza udutegeka. Imana yavuze gitondo, Imana yavuze saa sita, Imana yavuze nimugoroba, tuzawe Mose oya, ukeneye umwami, soza ugira gute? Yego, atuvemo tumwitorere. Imana ati sawa. Ukeneye umwami? Sawa, ngiye kumubaha. Imana iramubaha, baha uwo bita Sawuli. Sawuli yarantangaje. Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo Samweli
ugende nushika bwire Sawuli agende aje kwica Abameleki. Urategera Samweli ati yego numvishe. Umvishe neza, tegera uko nkubwira uko umubwira. Genda umubwire ngo Abameleki bagiriye nabi Abanyesirayeli, babima inzira baje Kanani. Genda umubwire ngo agenda afate Abameleki abice umugenda. Iramubwira ngo azafata umwana uri mu gituza cyane, amutera ikijabo gifata umwana na nyina kimwe. Fata inka z'amariza nziza zikazihangara, inyana zikanga ziteye Nyamurenge ngumwe ngo baramubwiye ngo bamuhaye kuyobora Gacaca ngo buce aburanisha umuntu, ngo wa muntu bamurega kwicinga. Atuye umuntu yishinga y'imzeyi ati njewe nabonye hayitema. Waravuga ati wicinga, ati neza nabonye hayica. Aramubaza ati se ko umuntu mwogira ico mupfa kamwica, inka y'imzeyi urayitema? Ati ndayitema neza gukibitsi ndayica. Aravuga ati kubera gusa ico ngico. Ati ngukatiye imyaka 15 ko wishe inka y'imzeyi kubera urukundo Abanyamurenge bagira gute bakundinga. Imana iramubwira ngo ugende uzufata inka z'imzeyi zibyaye uziteme ibitsi ukora igitanga. Wumvishije? Intama urimbure usanga abahungu baraye bashinzwe kwica tutema amajosi, baraye bakoze ubu. Bakecuru b'Abameleki ubakorere gitangaza, basaza babo zukubita umusaza kijabo kimuhinguranye n'umushari bice. Niko mvuze ntuwite. Urategereye? Sawuli ati aragenda ngo ashike. Sawuli ngo ashike tiyumva. Haba ico bita tofauti kusikia na kuelewa. Urugero, munaje akavuga ngo mu Gishinwa inzira hiye ariko akabivuga mu Gishinwa, tuba twumvishije ariko ntituba tuguze gute, ntituba dusobanukiwe icyo avuze. Yarumvise ariko ntiyasobanukiwe. Ngo buce yizanira iki? Ngo yamayizanira ngo ifeza ngo ni zahabu ngo ni inka nziza ngo ni intama ibintu byiza ngo arabitora ngo arabiza. Samweli iyo yakabaga ngo yumva guhogera ngo kwinka n'intama. Yumva urusaku. Imana ati tabara, itangaza caba tabara uje kumva. Genda uje kumva Sawuli ibyo yakoze. Aragenda ngo ashike. Aramubaza ati Sawuli udafiso Sawuli Imana yabwiye irakubwira Sawuli utazawumva.
ufite ba Sawuli, ufite ba Sawuli batazabumva. Imana iri mu kuvuga mureke ubusambanyi, mureke matwari mu rupfu. Ico mugani ngo nyamwanga kumva ntiyagize gute, ntiyanze agapfa kaburiwe niki. Imana iri mu kuvuga kavuga ngo babyeyi mureke uburozi, iri shari, mureke ishari, mureke uburozi. Ejo bundi hano kuri OEM, hano hijya kuri OEM mu mujyi, ngo umusomali yavuze ijambo aravuga ngo kwani ngo hamujaleta ngo ule mutu ngo wale waombezi. Yarabashije abantu bari kuja muri Amerika ati ule muombezi hamujamuleta, ati ngo baramusubiza ngo ndio uyu wako hapa. Abasomali bararushe bamenya ko natwe ngo dufite ishari, tugira ishari y'abantu baje hanze. Twebwe akazabwira abandi ngo kwani hamujaleta ngo ule muombezi. Somali kora hano hijya muri OEM. Imana iramubwira ngo Sawuli we, Sawuli udapfiso. Imana irishisha. Iramubwira ngo kubera kutumvise ico mvuze, ingoma yawe nishizeho iherezo. Bwami bwawe ndabukwatse nzobuhundi. Ubuzima bwo kumvira Imana. Nibaza mu kureba itorero ryacu, itorero rya none. Ababyeyi ba none, abagabo ba none, ayumbe ba none, abashumba ba none. Amashari nibwo buzima bwacu. Mwami Nebukadinezari ageze mu rusengero rw'i Yerusalemu, ngo yaricaye atwaye bari abantu, ngo yabatwaye mu byiciro bitatu. Ba Nebukadinezari n'abandi n'inka n'abaturage, ngo yabatwaye mu byiciro bitatu. Ngo arabitegereza, abitegereje ngo arebye ubwenge bagiraga. Abayuda ngo bagiraga imana yabo, ngo bakaza bagisha Imana inama. Nta kintu ngo tibibaho. Ibi imvura yakazitinda kugwa ngo bakaja kubaza Imana, bimeze bitema. Bakayibaza ngo dutabare tuzotsinda abanzi. Ibi kintu cyabo cyose kwari kubaza Imana. Ngo abitegereje ageze mu rusengero ruri Salomo yubatse, ngo aravuga ngo aba bantu Imana bagira ico, hari ikintu ngomba gukora kugira ngo mbabusanye n'Imana yawe. Aravuga ngo nzobatwara utuntu dutoya batazabaha agaciro, ariko tugira Imana mu nzu y'Imana. Utwo nitwo nzobatwara, nzoba mbashobo, nzoba mbafasha. Aravuga ngo ikintu ca mbere nzobatwara umukubuzo. Kubuzo, umukubuzo wobaza, umukubuzo wa hano uri ukuru iri hanze inyuma ya ruriya rugo, niyo baza bayishira imikubuzo. Kandi umukubuzo ni ugira amana mwitore mu nzu. Hanzi bahitagira umukubuzo cyangwa igikoropesho. Aravuga ngo nzoba, bisobanura iki?
bisobanura ubuzima bw'umwuka, ubuzima bwo kwihana mu isi y'umwuka. Bazobaho, bazoza baririmba basirimbe, ariko kwihana ko bwa bwenge wari kuva mfite ubwenge bazabihana, zababwira Imana. Zobaho cyabona indara zibaho mu Banyamurenge, ndarasa bantu batoye Satani, baruha baba kinka yatoyagaho. Vuge kwihana gute? Vuga ngo ikintu cya kabiri zobatwara amapengeri. Pengeri ngo yakazafata amarido yo mu rusengero rw'i Yerusalemu agahuzira irido ni udukwasi mu Kinyarwanda. Sobanura ngo ubuzima bw'ubumwe zobamara imbaraga, bazobaho batagira imbaraga. Bayumbe bazoza bagwanya pasiteri kubita abamama n'abakazana. Shumba umwe azoza cyaha undi ahacisha umuriro. Sima bw'ubumwe, bumwe n'imbaraga, ubumwe bugeza abantu kure. Bihugu bikomeye zubakiye ku bumwe, ariko twebwe bumwe buzabugira abantu bihanye. Abantu neza iyo bihanye ubumwe buzabugaruka. Twari twaryana mwitonde na bado kogira ubumwe, abantu bakaza baje kugatira amadosiye y'abandi hano kuri OEM. Dufite ubumwe, abandi abasomali hano hiya barihuje bagira imbaraga ko kunywa amazi, baza bategera bene wabo, baza bagura amadosi bakagenda. Ariko twebwe kubera ubuzima buzira ubumwe, mapengeri, imbaraga. Cyagata aravuga ngo nzobatwara ibindi naho bakaza bamena ifu y'abatamzi bamaraga gutanga. Murabyibuka ababyeyi iyo bakaza bamara bagiye gukomeza rugo, mwakaza mubanza mugakuraho ryavu aho bakaza basha kurimena. Abakristo baza baja kumena ibyaha. Nzohafatari ni ku buzima bwa aho abakristo baja kwihanira kubashumba. Nzohafata naho bahinya zamuburaho muja kumena ibyaha. Cyo bisobanura ya musaraba pasiteri bazabanga. Sobanura ngo imva ni ibintu bibamwe bigoze. Imva ni abakristo tuzatuja kumena kwa pasiteri. Kamubwira ngo na agafata ibanga. Bari wari umwana w'umukobwa wihanye kumushumba. Umushumba aramubwira ngo wico ni ikibazo corosha, ngo yari yasambanye. Nta kibazo yamabyorosha. Sima bwo kutumvira Imana, sima bwo kutumvira Imana. Turi mu buzima, abayumva ntibakicumvira Imana. Badiyakoni batora abadiyakoni bo mu rusengero rw'i Yerusalemu ngo babatoye. Mureke mbabwire, dufite ikibazo gikomeye torero rya none. Twebwe dusigaye duhamagaza abantu tutabajije Imana.
kuzana abadiyakoni ukajya kuzana ngo agire umugabo hanze, ngo afite umugabo hanze, umwe ni nyirasenge, nyirasenge ni umudiyakoni, umucuranzi ni muramu we, sekereteri w'ikanisa ni mwene se wabo, vice revera ni murumuna we, mukiwe niwe kina mama, uhagarariye abayumbe ni murumuna wa se. Dufite ikanisa gikididi, cyo bita ikididi. Kididi ni inzoga tavugiyeho ijambo. Kubera ubuzima bwo kutumvira Imana, Imana iramubwira ngo sawa, kubera kutumvira Imana ingoma yawe ntibikunda. Jambo ry'Imana riri mu kuvugwa, mwumvishe angana urarusha. Wabwira ngo Paulo aragenda Makedonia ngo atinda niba Maririki niba Maririki banundi bakiramukanya imiryango n'umwijyane. Umuntu asigaye abyara agahisha ko yabyara. Kubera ubuzima bwo kutumvira Imana. Iyo abantu bafite Imana, umubyeyi ruguru y'akazabyara agasiga umwana akamuha abandi wiriwe muhira kirwa yo kara. Ninde ubuyobozi bw'umwana w'abandi kirwa yo? Ninde? Mukora mu kanwa umwana w'abandi kibazo. Kubera ubuzima bwo iyo mutumviye Imana, ubuzima bwa shitani buzabwinjira. Ko muraseka muzaho tugeze. Turabo gusabikwa, turabo kuririmba mama, turabo kuririmba. Masumu basigaye baduhariye amazi tukayatinya. Twagiye mu ivuga buto ukayafata ukayapfundikira ukayakubiboya gutambika gakumbaraga, ukayafata ukayagumana kwaza kureba iyo twizeye. Kubera twabanje izoka banje twaratora abo tuzana batazi iyo bava mwuka nzi yabavuze. Ninde muntu mwabonye wise umwana we Goliya ni kumubi aza yirukira heza, ababibaza baza kwisha heza kugira ngo bakore umuntu babone uko bangize. Sigaye tuyatahana tukayatahana tutayanyoha. Kubera ubuzi nshuti bavandi soje Imana kuko Imana kiravu haracyari. Bibiliya ivuga ngo iyo turi muri Kristo Yesu, uyu muntu ari muri Kristo Yesu ngo abaricare mwegishe ngo ibyakerewe bigize gute. Nigeze kubona umuhungu umwe mwene wacu yigeze kwica umushi wamuhingiraga, aramwicara ahunga arazi ni Bugande ngo ashike. Umunsi umwe dutaramye arirega, ararira ngo amare kurira aratura arirega. Ni ukuvuga ngo iwe kera ubuzima bwe yabaye cyane mwigisha. Kubera bavandimwe haracyari ibyiringo iyi opportunity aya mahirwe mama azosha. Amaraso y'umwana w'intama w'Imana yamenye twarayakeresheje. Amaraso y'umwana w'intama w'Imana.
Ana batoya b'abakobwa haracari ibyiringiro, cari ibyiringiro ko ugaruka. Bagabo bacu haracari ibyiringiro ko kumvira Imana, ukabwira Imana ukayibwira. Dawudi ngo yigeze kubwira Imana, arayibwira ngo Mana, arayibwira ngo ma unguranire uyu mutima mfite, arayibwira ngo nta piyesi, ntaho noje gushaka piyesi de reshani, arayibwira ngo uyu mutima niwe wawundemeye ungurane, aragenda ngo yubarara, arayibwira ngo ndaje ntahandi, arayibwira ngo unguranire umpundi mutima. Imana irirahira iravuga ngo Dawudi nzoguhimba, iravuga ngo shize ikigega nzoguhimba bazinsha Dawudi, uzoza wica umuntu gutya, nama nirukanka nje gukora muri za mbabazi nguhereza. Dasoje utara niwe uzi uri umutima namane gitangaza. Uko iri jambo ko hari umuntu ryagendere, umuntu ngo wabwirije Billy Graham ngo yateguye igiterane kinini ngo cyari kirimo abantu benshi, kandi nguri iwabo hari muri sezo y'ubukonje, ngo ategereza ko ngo hazihana abantu benshi, ngo yihana Billy Graham wenyine, ngo arababara, ngo aje kubaza Imana, ngo agundamiwe afite umubabaro, ngo Imana iramubwira ngo nuri umwe nashaka. Billy Graham muzi ibyo yakoze. Uko hari umuntu w'Imana ishaka, hari ibyiringiro y'uko yigiti gitema, hari nyuma y'ishari, nyuma y'uburozi, nyuma yo gukuramo inda, nyuma y'ibindi biriyuze, hari ibyiringiro ko ugaruka Yesu akagira gute hakakwaki. Hari igihe aya mahirwe azova. Kinite naze asabira ijambo. Umuntu woba watsinzwe ahagarare, tiwikomeze, bwira Imana ngo ma je imbere y'izina ryawe rikomeye. Bwira Imana ngo ma, nushaka uyibwire wicaye, ariko uyibwire mu mutima, uyibwire ngo ma je imbere y'izina ryawe ma. Hari ibyiringiro kuko ijambo ry'Imana ribivuze. Kareba Imana iguha umugisha kandi izakuzamure ugere ku rwego urenge bandutira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ko mufite nk'inabi. Bwana Yesu asifiwe. Aho. Bwana Yesu asifiwe. Hari umugani baza baca mu Nyamurenge bakavuga ngo nizibika zari iki zaramagi. None ko muramubwira ngo arambaririmba nkandutira se, ni kuriya niko baza batangira. Azoja kugirira abana batatu nawe babiri, azoba ari igitangaza. Bizima naze, Bizima genda uje kuri sente uyiregera. Turabanza turirimbeho, turabanza turirimbe, tumara kuririmba twinjire mu ijambo, ariko tutararirimba. Nejejwe no guhagarara hano ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yego. Hari ijambo Patro yavuze ndumva ndihuza n'irindi. Iyo UN ihamagaye umuntu ikamuhamagara aya masaha ikamubwira ngo ejo mu gitondo, ititaye ku muryango afite, ititaye ngo ufite itike, ititaye ngo ntiwashopinze,
ititaye ngo uko bimeze mu nzu, kakubwira ngo ejo mu gitondo saa 11 uzaba ugeze kuri UN, kandi uzohava indi saa 11 ya nimugoroba. Umuntu aza akora iki? Aza yirukanka agakubita inzu ibipfunsi akareba twa dufaranga yari afite. Twoba ari udufaranga tw'inzu. Indukire murebe hano bari mubareke. Agafata twa dufaranga yari afite yaba natwa atadufite, akaguza kugira ngo agire gute? Agerere kuri UN igihe. Tunganye ibyuma neza. Shaka imodoka mu gitondo kare kare. Nimba afite abana n'abapanga yari nka 14. Mu gitondo kare kare kamabiru kare kare saa 10 saa 9 baye babyukije. Bakitegura bakambara bakaja kuri UN. Bashika kuri UN. UN kababwira ngo nta kwicara murahagarara, baba bafite abibimuga, baba bameze gute, bagahagarara bakubahiriza ya masaha UN yagize gute uko UN yabivuze. Mbihuza niki? Mbihuza natwe. Bikuye ku ijambo Paturo yavuze, hari abantu bazabaza akaza gukura abandi mu gitaramo, akicara aticaye, amaso karagira gutya mu kanya kabarasotse, akagaruka akamamaramwe abandi gitaramo. Bo bantu turabagira, uzuza mu gitaramo uze watetse imboga kare, uja guhura na Yesu bintu ni kare. Bibiliya ivuga ngo bahaye umuhereza ngo asogonge, muhereza ngo asogongeye ngo arabaza atese ni gute mubanza vino mbi mukaza n'inziza nye. Ni nka mwabo yaragiye kubabwira ati se mwebwe iyo mubanza inziza mukabona guherutsa ibintu byo mu nzu y'Imana bamama ni kare. Ukaza watetse imboga ugasiga uzikingiranya ahantu abana b'abaguruguru bose iruma za nijoro. Yego ukaza uri tayari, aho ni mu mubiri. Nimba hari imvura ugashaka umutaka n'umupira w'imbeho, aho ni mu mubiri. Muri kiroho yo turaza kuwasha. Duciye bugufi kubw'abakozi b'Imana bari hano, abashumba, Imana ibaho umugisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yego bayobozi b'igitaramo cya kabiri, Imana ibaho umugisha. Ijambo rikomeye kuruta yandi, kuruta guhura na Putin na Jinping w'Ubushinwa na Biden n'abandi, ni ukuvuga mu cyimbo cy'Imana. Ugahagarara hano ugiye kuvuga mu cyimbo cy'Imana. Iryo jambo rikomeye. Tugiye kuririmba, nitumara kuririmba twinjire mu ijambo akanya gato. Nejejwe n'umubyeyi ijambo avuze. Buriya umwuka n'umwe. Yego. Iyo wasenze ugategura ijambo, uzushika mukama muhuza n'undi muvuga butumwa. Nico kiza kigaragaza ko umwuka w'Imana ari umwe. Reka rero nsabe
abantu bake Imani Revera Alex Sebihimba Rutonesha bari abakobwa babiri Patro tambuke muzi namwe babiri muzi na Rwagasore na Biganiro muzi Saraba wa Yesu yes wamenetse amaraso yaduje n'Imana Saraba wa Yesu Salaba wa Yesu wamenetse amaraso yaduje n'Imana Salaba wa Yesu Salaba wa Yesu turimana twese wamenetse amaraso yaduje n'Imana Salaba wa Yesu Salaba wa Yesu wamenetse amaraso yaduje n'Imana Salaba wa Yesu wamenetse amaraso yaduje n'Imana narababariwe Ico gituma zajamushima zavuga ibikomeye yakoze inyamibwa nahoraho naracunguwe kubw'urukundo rwe zamucurangira inanga nziza zamuzishako muze n'imidone zamuzishako muze n'imidone biumeka byose bimushima